Vidimo se, čas da dižemo. Bilo je fantastično. Mislim, možda malo izlizana riječ kad kažeš fantastično, ali stvarno još uvijek ne nalazim neku drugu riječ da bih mogla to da opišem. Prvo zipline, a stvarno preko jezika. Oči su mi parja grasko, kose su mi rasvjetla nosko. Odlično bilo. Od razmišljanja da ne dođem, da me je strah do toga da sam jako uživala. Desna nazad, lijeva naprijed, desna nazad, čuvajte se. I onda smo shvatili, dok drugi samo učestvuju, mi pobjeđujemo. Da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prožutan nas.